Ya, toi fatalofa ma fafelo ya tu Samoa toi lo tu lofi mai mo fa fonga. Ya malo folau malo fo ile tau tai soi fo manuia. Ya ola son ne tatu finga palota. Ya watu familianga al Samoa matters ina ia malu saunga le mu ma solonga manuia fo fuanga ma fanga solonga uma. Na ia sao mauli fa mo moenga o finga fi flinga si tatu malo. Ya fai malu le favor. Good luck. Ai o tele I talano ina o tu o le whaanga solonga le nei na inisio ma Faaupufai o malo ia po polokiki. Iso tātua tunu se o toe whaalau whono lava I le mataupu le foia, the Freedom of Information Act. E pe ona moi tu inatu. And by the way, quite a clever acronym in the context of tātua ngana. Wa o lea wa tala whangai tonua ia masona winga ma matafa yoi e pe o se fofo. E fo ia ai ni whawhitauli e pe ona iai. O le isi au ngā o le iai o se foia. E preemptai, ia pe pui puia ma tau fia pe whaatau tau mia ini si mai le tau mawhai, pe tau pule pule foi ni whainga whale manuia pe whaapio pio. O le mea moni foi, o tangata ne ngā lulua le malo, ia tau public servants. For a reason. O tangata e au auna mo tangata lau tele, ma tangata anu. Ia mai te tau foi, ona accountable, pe tali atu I tangata o le tunu. Ia wa o nea me o whinga whaapolikiki. E te le ani ona pona, ma pona. E moni e eitu le lei. Mai se lava o taula inga ma whaamomoenga o so se Pati ma Vaega Faaupufai ia po se whinga mālofoi. Le whaupu o le common good se manuia lau tele o se latou goal lea. Manuia lau tele o tangata anu o se manu lau tile lei ma le au ngā tele. A very lofty and noble goal, an objective I must say. E leifo is easy to te le tūlea. But the caveat, po se lapata inga, e awani o tātou se tia vave, I le malu mo le momosi le tai au. Ia seu lava le manu, tanga I fo I le ngalu. Ona o le nei, e ui o le manuia lau tele po le common good, o ala tau taula inga masini au tū, o ala tau anavatau. Ai le latou sini au tū. Masini e pito sili atu na whaamomoe a te ilatou. O le sini lea o le holding on to power. O le mau pea lava pea, o le pule. And oftentimes using whatever means, even if angaini whainga whaale manuia, whaavevesi, whainga whaafou vale, whainga whaafou malo, just to hold on to power. Well, I am not being pessimistic. Rather, I am being realistic. That's the nature of politics. I mai se tu sai ma tustu singa ma tali tununga le tangata lea ua ta ua whata ma o whainga whapolokiki oso nei. The father of modern politics, e suafa ia Niccolo Machiavelli. Masenu no ta wale to ina le old Nick o se tangata Italia. O se tasi ona tustu singa ma tali tununga e whapea. The end justifies the means. O le taununga o se whaatinonga na te tausaoina le awala na whaatinoi. O se whaataite inga whaingo fie. A whaine o lau whaitu whalisa ia o alua o whaisaonga le nu a oile le isau tupe. Ia e alonga oi mali tupe ave o whaile ne whalisa. Ia po le a lava lale awala na mau ai lau tupe. Pe pio pa. Ai a whai o lai whao ngā I le whalesa ia o matafi fo I mamama. O se tatonunga nā lea pe tau whaavai le tele o whainga whaapolokiki I lalolangi, I tele o tunu. O le whaatataunga ia I le taua pe whaafeo na malo se Pati po se Vaega. Ai taua ngā ruenga lao le a whai. Ngā luenga le lei ma folfolanga. Ia whaavasenga ifo.
Wa tua la whainga whaapea. Ole a diminish pe undermine ele role of morals, Christian morals and otherwise. Mi o mama, mi o sao. Ole a whaititi ai lo latou waonga i o tatou o langa. Pe la tatou o le tapasa, pe a whai tatou te muli ta ia le tua inga tantonunga le whaavai le te le whainga whaapau kiki. Ia o te whaamoe la vai le o si o tatou tunu ia tūlanga. But back to FOIA. So any government official, po'ai lava, who thinks, plans, and concoct some corrupt act, if there's a FOIA, he or she will then have to think twice and think again. Pe whaaloto luha foi e foi ni whainga whaale manuia, ma whainga whaofiufi, ma whainga pio. Wa lana te loa, o loo iesi tasi awa noa e whaalau loa ise te mo whainga ami o le tonu. Ia, e mai se foi a tatu Samoa, wa iele me foi le o le ta u o le tau valea, ma le lumo ainga, lumo nu, ia maisi. O te loa e foi tangata whaururu malo, ma whaale kia. E whai ala tau. Ai ole a iei lava le tei me pa ui foi le samala. I lunga o le ulo le whao, pe o lea upu. Ia, o tangata la, itu ngā tangata e whaapea, ia awani a vea ma mea e tau fia ini whainga whaavai, ai maisa i ala whaale tūla whono, e te tau na iei. Ia, wa o tui ngā tangata tonu lava ia e mafua ma whaaso fia ele whai o ni pāpui pui whaapea nei. E sili pui a, nei lo le tonga whitia. Prevention is better than cure. But at the very least, I think we need to start a national conversation on the FOIA issue. Talanonga whale tunu, pe a whai lo ini tūlanga i ono sālau pule, ina ia whaawhaingo fia i ona pāsia se FOIA. I see FOIA as a test for the integrity ma le whaamaoni o so se Pati, so se Vaega Faaupufai. So I hope po ai malo, tasi lea Vaega e mua lava ona tu iso tu taulai ma so tu whaamua pasia se tatu FOIA. Ia, ai ole aunga maute o le whasalonga le nei, ole a utala no inaini mata upu e whatatau I Pati ma Vaega Faaupufai, malolatu so tanga I te tono whainga malo ai maisa lava I le Palemene, le vā lea e winga I Pati ma le Palemene ni Vaega le leia, Vaega foi tau whale le lei. O se mata upu e whai siona la velave. Ai o te malamlama foi, I le whangasolonga o le toltolo fou ma le malaulau nei mea o Vaega Faaupufai. These party politics. It's a normal part in the political progress I le tele o tunu. For Samoa, a tonu pesa tuai, ia o le wo o mai. E ui foi la ina e le fou tele le o ni Pati, ni Vaega Faaupufai. Ai e fou le iai o ni Pati e tali tutusa o lato malolosi, le whatauangai lea, e pe o nei nei. E ala ni nai o watunga lunga, ma popolenga e watu I so vainga I matua lalo. Tātou te tāua whaalawa tele, in general terms, le whainga malo a Samoa e whaapea e whaatemakorasi. Ai fo I tuainga o whaatemakorasi, po types of democracy, e le lalangi matunu ese. Awa o le upu po concept le ne o democracy. E pina o se mamanu. Ia aina whaapopo ma whatu leo ni whainga le tunu lava ia. Lea lai tau so I ele tatu whainga whaatemakorasi Samoa. Pe te tau ile upule o le cultural democracy. Po se democracy e ui e whaavai I mata upu mwhainga po basic democratic principles. Ai olo a fia I mani whainga whaalenga nu. E a fia culture and customs ia e pe o ne le whaavai. E peila o le whaatanga na o matai e vea masui whono.
O lo iei foi la ni fetena inga many conflicts i le vale. Ia, ono, mai lo leo talanoa. I le vala le nei. I le va o le Palemene, ma le Pati, po Vaega Faaupufai. O la mai tau lea o te maua i le vala lea. E pei fōlinga mai ua vatu le whaamua ma le whaatāua i Vaega Faaupufai. Ai whaatuatua nai be whaase tua ngalu i le Palemene. Ia po voters fo. O le mele e tau atangia mai lau mai tau. O lea ua pālota nei le tu malo i le lātou sui. O le sui lea e moi o le elona affiliation with a certain party langa o lai run under the banner or el sanga vaile ale party lea. Ai o le anomonia ma le whaamoemoenga au tū o le pālota o le sui lea e alu e nofo i le Palemene i le fono le tunu e le i pālota ina o e te alu e te nofo i se nofoa o le Pati le ai na pālota o e te alu e te nofo i le fono a le atunu. That's has priority. Seat in Parliament. Hence, Member of Parliament, MP, not Member of Party. A wale mena leo fōlinga mai. Ia, ai mai se la i le vai teimi fo i nei ma le talu fōu ma lau mea tau nuti le iei o le momoli mai o sui i Pati. O te whamoe moe le o vere nā ma mea sui ai ma fo whaunga o tangata a lau tele. E whaape o le o pālota ma ave latu sui i le Pati. Le ai. E le ma whai on override e le Member of Party low status ma le mele na pālota mai oete alu te no whai o le Member of Parliament. O le mea whai lana nā, o le utu whai atuai o le tūla fono le whaapea a whaatea pe whaamawai mai se Pati se sui. E tue fo i tue whaila na whainga pālota. E le tāla whea ngai, e le ata mai, e le poto lea, e le whaatemakarasi fo i. Ia lea whainga. Ono nei la watula o whaapine. O le pongai o le se ma le tonu ma le o le nei tūla fono. Ia, leo pālota nei, le sui le tumalo, sau, wapei le Pati foi le o se whai te toa, o te sau foi le si whai te toa le e te alo i ene na e ulufale le fono le tunu, le Palemene. Pei wa middleman le Pati le i sui tau wā. Ai e iai le protocol, e iai le sauninga, e le whainga, e whai le sui lea ma le Palemene, e supersede any right, any power that a party has on you as a sui, as a member of Parliament. That protocol, o le tautonga, o lau tautonga e avea oe masui usufono aloa ia ale Palemene as an official member of Parliament. Le tautonga lea. An oath is very important in any as a member of any organization. Ele ese oath as a party? No. Vanga la tun me la fu la tu faila I Pati pe fa le tau mai e lunga I Pati ne I malosia tu lo Palemene.
Oi nei lo pe o tu idea fia tau sanga vo I lo manai ua fai ni tau tonga Pati nei. Ia wai fai nei lo po fai fa lilo la tau tonga. And so that tau tonga, that oath of Parliament, le fai e sui uma, na paua tangata o te iloe ma fai ona nullifying le oath lea, be fa lea ngā ina. O voters be a recall la tau sui. Ai a fai e tuli mai pe te wha amawai mai se Pati, you go back and become an independent in order to maintain your status as a member of Parliament. Lea na uina mai oe e lou tu malo. Ole tu la fono lea, ole toe alu e whai ngā pālo tala I titi pe a whamawai pe tuli mai Pati ona o kolosi le fola. Po ora stesi pongai. Ele wha democracy, at the very least. So, ole atunga lunga la na lea I a tau. Ole a matana o vai atu. Wa whaasoloa ina malosi atu le Pati nei lo le Palemene. O whapunga masani, ele ma whai ona malosi atu se part than the whole. Nei lo le mea atoa. No. And even this, a parliament can exist without political parties. But political parties cannot exist without parliament. That's a fact. E mawhai o nei se Palemene e au norma ni Pati. Ai le mawhai o nei ni Pati e au norma se Palemene. Yeah, think back o le amatanga o le tātou whainga maolo ma tuto tasi. There was a parliament without parties. O le mela na o lea ute pe te tauina I nā atu fōi. Tula ulava. I le mela ute vai atu ei. Le mamanu leo te tau vai atu I le una inga o mene o Pati. I mean, yes, e te tau a tonu I wha ngā solonga ma le evolution of political progress in countries and nations. Political parties are, I guess, necessary. Yeah, they're necessary evils. Tulo lava. Oni mea te tau whaale manuia. There's that paradox. Anyway, yeah. Ole mela na se tasi na atunga lunga le a tau. Ole o mai o le sui, ai pe to e mai e to e whaaulu le Pati I te tonu o le fono o le tunu. Yeah, te ilo. Sile foi o tō nā I le tātou whainga malo. Ia masui o le fono whai tu la fono. Tuli mai oe pe whaamawai mai o se Pati. Automatically go to and become an independent. So that's how it should be. Unless to recall mai o elo tu malo. Yana ela tu le. Otherwise, le temi le fa amavai mal Pati tuli mal Pati. Sau e tutotasi se yo Ilaisia palota until the next election. Ian to fili le. Ele upa masani faupunga masani no matu taloni matu vasenga university I mene o politics. E fapea. Power without authority is illegal. O se malosi po se malosi anga e o noma se pule te tau e fasol tu la fono. I ala vatu sa ufate te inga whaingo fie
whaamatala ai, whaamalamlama pe whaapula i le upule, o se whaamasino I tono o sona potu whaamasino, say that he has the authority in that courtroom, in everything, including the furniture in there. No for lau me umalava e le pule ale whaamasino lea. Alu watu o loa oe le tangata no ule alu watu a jonu telepe stasio no for. Ia e moria oe fasala oe tu la fono. A fai te alate alu watu e nofo na a fai mai le whaamasino lea le pule. E te tango e telepe se no for. Ia, ili te tau una moria pe fasala oe. Alu watu mai ate oe le pule. E te whai eile, tu sa po sa whai ngā, fui le atu whaale te tau. E tā ua tele lale authority. O le pule whai lale tasi liei tangata palota, the voters. Authority always resides in the voters and the people. O le pule foi la na le mai le latou sui e mai no foi te tono le Palemene tono le fono le tono not in a party. Nope. O le pule la na e le te tau on override e le party by sending the sui back to have a by-election. E supersede la e le tautonga lea ale Palemene. Ia nisia whainga ale Pati leanga lewa uma na whaile tautonga le oath lea to become an official member of parliament. E leise oath o tuia Pati. E tu sa whaipe vese to oath. Ia, e le ma whai una silia e le oath le whai, i le tautonga le whai I le vao le sui usufono ma le Palemene. So tatu tau whai e whai ni whainga fo ilele ia o ne I dominating a tele e mene o Pati tatu whainga malo. E le lei Pati, the one thing about parties that I seem to like and approve of personally, ole avea ole ele o se whatawangai to check against the power of another party, especially in becoming a one-party state. E o ngaila ia whatawangai ne ia a party a ia tātou mautino aua nei omi lalo ia le power le o Vaega Faaupufai. That's my own assessment and analysis. I le tūlanga le vale o le Palemene o Vaega Faaupufai. Ia, o le isi Vaega, o le ute fia talanoa tuai o se mataupufu sa vavaoi e Vaega Faaupufai na vea yaso tuanai. I mene tau ana vatau. Ia, wa tau tua I mawhinau whamai wa whaonga e Vaega la I le mātou ana vatau o kopi e lesi Vaega la mātou ana vatau o mātou na mua whia le ana vatau lea le o kopi ia. That's to me it's kind of silly, especially considering le tuainga tu nui Samoa. So it's okay to have the same, if not similar, another tau to platforms. I say, leanga for Samoa ele o se pluralistic society. And what do I mean by that? In a pluralistic society, there's a lot of, tangata ese o lanu tuainga, e ofo I interest in issues. Bila America. And so in that kind of society, yeah, it's tauna ese ia.
never tau platforms. Samoa, it's more an homogeneous society. Itali tusa tangata 95%, I'm sure, if not higher, are Samoans. Itu ifo tapua inga, tusa so the issues are not that different, and therefore, or to another taufu, tau na tusa why there are ni issues. Itali, perla no ufaya tu. Tunu SS tele tunga issues tele for another tau is tatu Samoa. It's o le pensione tupe mo masina tangata matua the same issues. Tau ne fai tau ni major issues tau wana focus le whainga malo e me se vang Faaupufai la tu sui malato for another tau pe 10 at the most real core issues, and those are all the same. Siau tu alalo ma siau vai venga na tu fa malama mai le tu langa. O seisi manatu fetu inatu se tu alalo. Ai mai se le umai te watu pe wa matafoi ona fai Samoa le me foi le fai le atunu nei where money plays a major role in politics. Wa lo fa longa tu wa I foi inisio company po inisio foi o tangata mau lo wala to donate some money to certain parties and certain individuals, candidates. Sui tauva vai Faaupufai. A faila I la utu la a faile I faia se fainga foi le fa mau wai tupe mau mali poti tupe mau se vaenga Faaupufai fa pe foi sui tauva. Taula on the fight. It's tau on the fight. For the purpose of avoiding the corruption that comes with money in politics, and as well as transparency and accountability. So it's a time to file the financial statements of Vaega Faaupufai, masui tauva, maintain a says a level of integrity is tatu polkiki. I understand it may not be it may be inevitable, and I think it is inevitable that money will play a role in politics, but it's a tau tatu tap in a penama fai fo inisio o fuanga a waine get out of hand. Oni o se tūlanga foi lele fia tele ai polkiki ma policies ale tato whainga malo. Ma le mataupu mulmuli ne peona utu inatu ele video le o tuana e fa pe o ele o stangata o te fa au po te fa tu au se Pati. I've learned enough about politics and party politics to begin to associate with any political party. As I said, e fa pe o te le lango ina whainga malo le whai ai malo ma pale mai se Vaega Faaupufai. Why not? Ai o le nā fwoi lango I fwoi na tapula o te wha moe lava
o se Pati o la man ma lomo tule mai oni tai e wha mo le lofa i le tunu. And why should I not support such a party? I le wha pe foi lau te le o langolongo ina le process iei se upu tau ave masani no wha ngai se tasio o Speaker of the House in America te sanga mo vai suafa a Tip O'Neill. El whaupunga whapea, all politics is local. O whainga whaapolo kiki uma whaaloto I whale. O le winga o le tala. O sui uma nei o atu ma vea masui o Pati, eventually il Palemene. Amata atua I le loto I whale. I le nuu, mali tumalo. So in other words, that's where politics begins. All politics is local. It's kind of a profound principle and statement. Hoi nā la lea la toi la ulangolango. I le whaaloto I whale lea. Ai le o la I lunga I le level leo o Vaega Faaupufai. On the personal reasons lava I mea ne o whainga Pati. Pea na o whai atu. I'm not being pessimistic. I'm being realistic. So again, it doesn't mean that I will not support at all any political party. I will support those who will eventually become the government, and with the hopes of them ia pule male lofa ia pule male lofa ia pule male lofa ai famalo fafta ia tu mole langolango ia male mai mo mai fo ia ma fai fo ona fa so atu like and share these videos. I really appreciate it. It goes a long way to support what I'm trying to do with Samoa matters. Po tatu tupulanga fo I telavo me se le ngangana tu manga I whenua culture and customs. Nei teimi whamamero manuia le whainga palota si tatu atunu. Ai mai ale ulo tu mua ma le Samoa matters wha soifo ia toi whelo I fo